Ikaze Maître. Murakoze cyane umunyamakuru uvuye kubivuga nitwa Maniragaba Zashoni mpagarariye ikigo cya Nema mu Mikenge, ni organisation Mama Shuja, ndi umudirecteur w'ishuri, niho tugize imyaka yose dukorera. Yego. Hanyuma Maître, mwaba mwabyutse gute? Mu bigaragara twabasuye mu Mikenge, muri rusanga abaturage ubona bameze bate? Mu Mikenge abaturage bameze neza, twabyutse neza, gusa dufite inquiétude y'ibibazo by'amadrone arasa deta zanta hejuru y'abaturage ba Mikenge, cyane cyane nicyo kibazo giteye impungenge ku baturage ba Mikenge, ariko ubusanzwe turaho. Ikibazo cy'akabiri abaturage bafite ba Mikenge, dufite ikibazo cy'amayira arafunze, zo kujya kuvuga ngo abantu babone les produits de première nécessité zibagereho, cyabaye ikibazo kuva mu karate yaje mu position y'abarundi, no kuvuga ngo abantu bafite ibibazo bikomeye. Natwe ku buryo bwa dans le cadre y'ishuri habe no kubona amacake y'abana ni ikibazo. Yego. Y'abana, amakaramu y'abana ni ikibazo gikomeye cyane. Urakoze cyane Maître, tutaraja mu kiganiro nagira ngo tubanze uvuge ku ncamake kuri iyi projet waruvuze uhagarariye ya Mama Shuja, mu busanzwe n'ikiki ikora cyane muri aka karere ka Mikenge. Organisation Mama Shuja imaze hafi imyaka irenga itanu ikorera hano muri kano karere ka Mikenge. Intambara zibaye nje nkora muri education, urumva harimo education formelle na education informelle. Muri education formelle dufite ishuri rya maternelle, primaire, secondaire, ubu tugeze mu wa gatatu wa scientifique. Abana twatangizanyije muri 4e bageze mu wa gatatu wa scientifique. Iyo ni projet imwe. Dufite indi volet ya sécurité alimentaire. Muri sécurité alimentaire twaguriye abaturage mule, urumva deja kuva intambara zitangiye kugeza uyu munsi niyo lesele mule ya provision abaturage ibyo barya. No kuvuga ngo ibigori bakura mu mirima kugira ngo babashe kubirya ni free ni gratuit. Twayiguriye amakoperative y'abamama bakorera hano muri cadre de déplacement mu Mikenge, ni nayifashije n'ingabo zikorera muri kano karere. Urumva deja niyo mule ya provision na communauté. Muri sécurité alimentaire dutera amashu, kubu dufite projet z'amapepiniere tudistribuye abaturage ku mbuga kugira ngo turwanye bwaki. Urabizi kuko société yabaye indigente kubera ibibazo by'intambara, kugira ngo tubirwanye rero twagizanye muri projet alimentaire uburyo bwo kudistribuye imboga ku baturage. Aho ziriya nkuru ntibabonye tuzitira, wagaragaje kuzunguruka mu muhanda. Yego kabisa. Ubona tuzitira ababyeyi bagiye bazitira, abantu bagiye bazitira, no kugira ngo tuzatera izo mboga. Donc muri sécurité alimentaire ibyo nivyo bikorwa tugiye dukora muri iyo myaka yose tugiye tuzitanga. Hakaba na projet ya environnement. Muri projet ya environnement ubu dufite amapepiniere arenga 16 mu Minembwe. Ayo mapepiniere yose arimo hafi 40,000 arbres tudistribuye abaturage bo mu Minembwe kugira ngo tubashe kubungabunga ibidukikije no gutera ibiti. Urabona igihugu kizareke kubutaye. Donc imyaka yose tugize ayo niyo madomene d'intervention projet yacu ikora. Muri education informelle twigisha abana b'abakobwa uburyo bwo kudashaka batarakwiza imyaka, uburenganzira bw'umwana w'umukobwa, uburyo bategerezwa kurevandika amadruwa yabo, bakiga cyo kimwe n'abahungu, donc imihindukire y'imibiri yabo. Donc ndabone ko agize ikibazo tukanadistribuwa n'amakite hygienique y'abana b'abakobwa bageze muri age, donc isaba ko babona ayo makite. Donc nibyo tugiye dukora mu kazi kacu ka buri munsi ka minsi yose. Yego, urakoze cyane Maître, buri gihe urabizi iyo dukoranye ikiganiro ndagushimira, n'inyuma ya kamera buri gihe jewe iyo nkubona mbona uri umuntu w'agaciro cyane muri iki gihe turimo, uhagaranye n'abaturage mu bibazo bitandukanye nk'ibyo byose ugiye kuvuga, ndetse no muri rusange tugashimira na organisation ya Mama Shuja. Mukuri guhari ni ikintu kinini ifasha abaturage, surtout noneho cyane cyane bano mu Mikenge. Tufata kuko twigwana yafashe ya mbere, Mama Shuja yafatiye akabiri kugira ngo yubaka akarere. Hanyuma rero tuje ku makuru y'akarere ku bijanye n'umutekano. Hari ikintu warukozeho cyo kuvuga ngo abaturage ntibafite inzira, ntibafite aho bakura ibyo kujya. Iki kintu leta yaba yarafashe ndetse ifashijweho na leta y'u Burundi, mubona kino kintu cyaratewe niki? Umugambi wishe inyuma y'iki kintu yaba ari iyihe nk'umuntu w'impuguke muri ibi bintu? Urakoze. Ubushize kandi mwaratubajije ico kibazo, ariko uko dutekereza biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Leta yakoresheje imbunde iraturasa hasi, ikoresha le drone iraturasa hejuru mu kirere, bukeye ifunga inzira. Yatangiye gufunga inzira yo kwa muri murabizi tukiri mu Minembwe, ngo buci kibuga cy'indege cya Minembwe naco kirafungwa kuko abaturage bo mu Minembwe twari dutunzwe n'ibyo kurya biva muri diaspora, sabo mu Minembwe gusirane de meme n'abahano muri Mikenge.
donc bamaze gufunga ikibuga cyo mu Mikenke hasigara inzira yo ku Ndondo, abaturage bava ibuvira bazamukana ibintu babigurisha un prix exorbitant. Ikiro cy'isukari kigura 25000 francs, cyari muri 5000 ikikazamuka kagera muri 25000 francs. Isabune nuko ilane de meme n'umunyu nuko byari bimeze. Ariko ejo bundi muri iyi minsi ishize ingabo z'u Burundi kuko warukoze ku Burundi bohereza amapozisiyo yabo mu Mikarati. Amapozisiyo amaze kugera mu Mikarati bahita bagarura abaturage barababwira ngo ntibashaka kugemurira aduye. No kuvuga ngo twebwe abaturage bari mu Mikenke, abaturage bari mu Minembwe badufashe cyo kimwe n'aduye. No kuvuga ngo umwanya wari wo wose bo tubonera n'uburyo barashobora kutuelimina. Iyo mbaza rero ngo ese niki kibyihishe inyuma, nta kindi kibyihishe inyuma ni discrimination bagiriye communauté yacu, igituma dufungirwa amayira andi ma communauté yose asirikira librement. Donc accessibilité andi ma communauté iri facile, ariko abanyamurenge barabanje badushira mu agglomération. No kuvuga ngo turi aggloméré depuis 5 ans muri cas de déplacement mu Mikenke, nta usohoka kandi nunasohotse ni ya quelques mètres, tiduhinga aho dushaka, tituragira aho dushaka. No kuvuga ngo ahabe n'imyaka abenshi ntibagera no mu mirima yabo iri kure na cas de déplacer ngo babashe no gusarura imyaka yabo kubera enclavement badushizemo. Donc ubu bakubitiye ikibazo cyo kuvuga ngo batwime none ibyo kujya n'ama produits de première nécessité abantu bicwe n'inzara. Donc ni génocide, ni génocide. Ama cas de concentration habe n'isubiye muri historique, voir même les juifs qui bajaga gukorerwa génocide barabanje babashira muri za ghetto. Donc turasana bari muri ghetto. Donc nyuma ya ghetto icyo bashaka no kutuelimina. Wabonye la fois passée bazanye drone irasa a quelques mètres n'ishuri nje nkoraho. Ishuri nkoraho ririmo abana biga maternelle, ririmo abana biga primaire, ririmo abana biga secondaire. No kuvuga ngo abantu bari bafite umutima wo kureturana muri entité, donc bari expose ku madrone. Umwanya uri wose iyo drone irashobora guhusha cible yabo ikagwa ku bana ikica abana. Urumva abana bariga batari tranquille, abavyeyi bafite inda bari hafi gusuka amada kubera ibibazo za terere na desolation leta ikoza pour la population. Ico twasaba amahanga nuko amahanga yahaguruka kino kintu kikareka kuba ikintu cyo mu kanwa gusa, donc bakabikura muri silence bakabidenonsa au besoin. Ingabo z'u Burundi zigasubira iwabo ntacu cazizanya, nta mutekano zishakira abantu, au contraire zirashaka kwelimina communauté y'abanyamurenge. Urakoze. Hanyuma zaba ari zihe ngaruka ubona zimaze kugera ku baturage nyuma yaho izo nzira zifunzwe zaho abaturage bakuraga ibintu kugeza kuri none? Ni izihe ngaruka ubona zimaze kugera ku muturage? Ingaruka ni nyinshi. Uratekereza nk'umuntu de troisième âge ufite imyaka 90 utamwicaye. Donc abanyamurenge uzi ko inka zashize n'abasigaranye inka n'inkanke, abantu bose ntibafite accessibilité yo accéder ku mata. Kuvuga ngo umubujije icyayi abuze umunyu, nécessairement ibibazo bya malnutrition biratangiye kugaragara ku bana, bitangiye kugaragara ku bantu de deuxième âge. Ni ikibazo gikomeye cyane. Usibye Imana nyine y'abanyamurenge ikiba ku bantu ufite agaka kamwe yari ugasangira n'umusaza kugira ngo umusaza adapfa. Nitetesa abasaza b'imyaka ikuze baba bamaze gupfa n'abana bakiri batoya. Utwo duke twagiye dusigara, abantu bagasaranganya, abana bakabasha kubona kuduta, nabo basaza bakabasha kubona ayo mata agatuma babaho. Ariko nitetesa baba bamaze gupfa. No kuvuga ngo dufite ikibazo gikomeye cyane. Tekereza kujya ibijabo cyangwa kumesa umwenda udafite isabune. Urumva si ibyo bibazo byoroshe. Nk'abana tuzigisha gute? Amacake kubona icake ni ikibazo. Donc tugeze naho dutekereza ko uzenda n'ama-activité tuba dukora kandi ateza abantu imbere ashobora guhagarara, kuko inzira ihagaze n'ibintu byose biba bigiye guhagarara. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu twari ko twiga kuko twarateganije tubasha kugura amacake dufasha kuzageza muri December, ariko nyuma ya December ni ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ifite ingaruka zikomeye ku bantu. Zikomeye. Nakubwiye ikibazo cy'amadrone, abavyeyi ko barasuka amada kubera drone. Abantu bari bafite inda, abarwaye za tension barashobora gupfa kubera ico, n'ama victime n'andi makamenshi agenda aparesa kubera ibibazo by'intambara. Kandi n'intambara yo hasi ndihagaze. No kuvuga ngo abarundi amaposition bari mu Mikarati ntibarava mu Mikarati. Amaposition ya FARDC ari mu Marunde aho bita mu Bagigi. Hariho amaposition y'abarundi. Donc itakindi bagamije gutera Mikenke no kwisenya. Gusa abantu mu Mikenke dutangiye kurespira kuko abantu bari muri iriya za biraro mbiri bamaze kwigira inyuma mu Rwisankuku. Nico gituma ubona hariho akalumyo hano mu Mikenke. Ariko sino donc turacugarijwe cyane.
cyane. Hanyuma ikindi kibazo nagira ngo mbaze, nimba leta y'u Burundi barifatikanyije kurwanya Twigwaneho cyangwa se M23, kuki babifatikanya n'abaturage, abagore n'abana b'inzirakarengane? Tekereza nawe ico kintu, utekereza ico kintu ukuntu kimeze, ikintu ukuntu kigoye, ni ukuvuga ngo badufashe ico kimwe, nta diferanse y'umugore n'umuturage, babara abantu bose nk'abanzi, kuko ikigaragaza ko twese badufata nk'abanzi, nimba ko ari ugufunga baba barafungiye abo bita barebera, ariko ntiba barafungiye population, twebwe turi population. Mu gihe bafungiye population, ni ukuvuga ngo twebwe badufashe nk'abarebera, nta diferanse hagati yacu n'abarebera, ni ukuvuga ngo umwanya wari wose batubonera urwaho barashobora kutwica. Iki nabigaragaza neza ko batagira diferanse entre abo bita Twirwaneho cyangwa M23, nuko batwika imihanda y'abaturage. Wabonye ka de déplacement mu Mikenke, intambara yabaye le 3 mars, baratwitse umuhanda, plus de 80 ménages z'abaturage zirasha. Ni ukuvuga ngo umwanya wari wose inka banyaga n'inka z'abaturage. Wabonye ejo bundi la fois dernière banyaga inka za Ntarambirwa hano mu Mikenke, ni hafi naho dutuye, inka ziba ziragenda, nyirazo baramurasa. Ni ukuvuga ngo ico bibasira si ukuvuga ngo ni Twigwaneho baba bibasiriye, ahubwo baba bashaka kwica umunyamurenge wese bubona. Wabonye uriya mwana bishe uko Isaac la fois dernière, la fois passée, sikado yitwa Muhumure, bamwica bakamwica urupfu rubi en présence y'abarundi wazalendo, bakaza bakamwica bakanyaga inka zabo. Urumva deja ni ibibazo bikomeye, nta difference ihari. Donc ni umunyamurenge wese bakubonye ni ukukwica. Dufite ikibazo cy'izuru, dufite ikibazo kindi cyara kirabura, nuko dusa nuko Imana yaturemye, baratuziza fasi yese. Hanyuma kubera iki amahanga aceceka arebera kino kibazo cy'umunyamurenge kandi ari ikibazo kiri seriye? Tawo kubwira ni nk'abo badushize ku isoko yo gupfa. Donc amahanga ararebera, natwe biradutangaza. Radio internationale ntaco zibivugaho, BBC, La Voix d'Amérique bavuye mu masezerano Doha. Normalement amasezerano ya Doha ni cessez-le-feu, kandi seke dakaza yayasinye, ariko le lendemain agahita yohereza drone mu Mikenke, akohereza drone mu Minembwe. Donc ni ukuvuga ngo biriya ni distraction, kara distraire, agahisha amahanga, akemeza amahanga kuko ari muri cessez-le-feu, ariko objectif yari ukwelimina abantu. Ngaho nawe binsobanurira. Uyu munsi tuba tuvugana nawe, drone yarayirashe mu Rwitsakuko, la fois passée drone yarashe no mu Mikenke. Cessez-le-feu ko baravuga ko basinye amasezerano ya cessez-le-feu, amahanga aracecetse kandi arabizi ko ta radio nimwe ushobora gufata ngo wumve bavuze ko drone ziyazirasa abantu mu Minembwe, drone ziyazirasa abantu mu Mikenke, yaba BBC, yaba La Voix d'Amérique, yaba France Inter, amaradio d'ordre international yose aracecetse. Même au niveau national ibigasa nkaho ikibazo cyacu bahaye batwica bahisha ko bahaye batwica nkakujya imbere bizigi muntu ihaye umuhu. Au contraire bagakoresha bamwe mu banyamurenge bagaragaza ko igice kimwe cy'abanyamurenge aricyo cyabaye bagome kuri leta. Ibyo nizo bibazo tugira. Hanyuma metere tugana ku musozo, nuwe butumwa wagenera utwumva bivana n'ibintu umaze kubona bikorerwa muri aka karere cyane cyane bibangamiye umuturage? Twumva se baratwumva ariko nta solution bitanga, ariko nk'ibyo muvuye kukubwira, communauté internationale yari igomba kwiyamplika kuri kino kibazo. Donc abafite ijambo n'ijwi ishobora kumenyesha communauté internationale ikibazo ubwoko buri expose ku communauté y'abanyamurenge ifite kuri none, bakabwira amahanga ko hari ikibazo gikomeye. États-Unis d'Amérique ni itegetse isi kuri none. Ni ukuvuga ngo nimba hayikora kirakora kubera États-Unis d'Amérique, perezida wa États-Unis bagashira pression kuri leta ya Congo igahagarika ibitero z'amadiscrimination yo kwibasira ubwoko bumwe kugira ngo babice, kuko genocide ni icyaha gikomeye kitakagombye gukorwa muri no myaka tugezemo. Icyo ni ikintu cya mbere. Abafite imbaraga zo kumenyesha amahanga, communauté internationale, ibihugu bikomakomeye mu isi, Union Européenne n'abandi bashobora kugira pression kuri leta ya Congo, kuko igihugu kigira souveraineté nationale, kugira ngo binjire mu bibazo bya Congo ntifatirwa mbari, Congo ntibanadenonsa kuko ihayikora ibibi. Au contraire bavuga ko yatewe, kandi abayiteye ntabwo bayiteye bahaye bayihohotera, bayiteye kubera ibikorwa bibi ikomeje gukorera ubwoko bwabo batabaye. No kuvuga ngo communauté internationale igomba kwiyamplika muri kino kibazo, bakabisaba non seulement Tshisekedi, bakabisaba na leta y'u Burundi. Imagine kandi ayishimiye le président du Burundi kari implika mu kibazo cya Congo ku munyamurenge pour quel intérêt? Ni intérêt afite ku munyamurenge kugira ngo amwice?
donc abarundi bamaze gukwira imisozi yose y'umurenge. Ni ukuvuga ngo mu mikarate hariho amapozisiyo atari munsi y'icumi, donc kano karere kose bagakwije abarundi, kandi abo barundi nta kindi baje guhiga ko barahiga kominote y'abanyamurenge. Ni iyihe mpamvu ashaka ko abanyamurenge? Ni ukuvuga ngo yakagombye gukura ingabo ziwe dans le haut plateau dans un délai le plus tôt possible, kubera ko bavuye muri nord. Nimba ari intambara babe barwanya M23 ntibagende baje muri nord, baje kurwana muri nord. Bakurikiye iki ku baturage b'abanyamurenge b'abahinzi n'aborozi bicaye mu minengo? Izo ni donc abafite amajwi bagomba kugira gute kudenonsa le mal donc iterwa na leta y'u Burundi, bagomba kudenonsa les actes malicieux zikorwa na leta ya Kongo ku baturage bayo b'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, batuziza uko Imana yaturemye, batuziza uko Imana yaturemye. Donc iki nabigaragaza neza, même les officiers supérieurs, même les généraux bava mu bwoko bw'abanyamurenge bakiri muri leta bafite ibibazo. La fois passée wumvishe ko bavuga ko General Masunzu ashobora kuba yarafunzwe aboshwe Kinshasa. Wabonye ibyakorewe Gasita la fois passée Buvira bamutumye Buvira, abaturage bakamwangaza. Donc bavuga ko na Colonel Ruhorimbere nawe ashobora kuba ari donc porté disparu au niveau ya Kinshasa. No kuvuga ngo memele banyamurenge ki soda le gouvernement bafite umutekano mukeya. Ico neza ni amasinya na indice agaragaza kuko ico leta ishaka gukorera ubwoko bw'abanyamurenge nta kindi ari ukuba elimina physiquement, donc babicecetse ariko bakabikora avec intention kugira ngo bagire ubwoko bw'abanyamurenge nabi takindi nta yindi objectif. Donc izo rero no kugira gute no kuzamagana twivuye inyuma, kuzamagana twivuye inyuma. Kica kabiri ni gute nyine abantu bafundirwa amayira kubera ko batokugurira inzira abaturage bakarya, abaturage bakabona umuntu, abaturage bakabona amasabune, inzira zirafunze. Donc nibadore nibaca inkoni zamba bugurura amayira abaturage babashe kuba ababibwirwa babikora. Normalement abo twari twakagombye gutakira ari leta, ariko leta niyo yafunze inzira. None se turasubira dutakira leta? Urumva abo dusaba bafite imbaraga kuri leta ni communauté internationale. Urakoze cyane. Hanyuma hari icyo nagira ngo umenyeshe n'iyenda umunyamurenge utari mu mikenge, utari mu minembwe, impungenge zawe zishobora gushikira ababyeyi cyangwa abavandimwe bivana n'ikibazo kirimo. Urabizi kuko muri iki kibazo umunyamurenge niwe utabara undi, umunyamurenge niwe urarira undi ku ijoro. Ni nk'ubuso. Urakoze cyane. Urumva deja ababyeyi bafite ibibazo bikomeye, ariko nanone nyine turasaba abanyamurenge bari disperse du ciel mu isi, muri diaspora n'ahandi hose gutekereza icyo bufasha, kandi icyo bufasha ubu ngubu ni amafaranga, kuko izo kujya ntaho zoca, ariko batanze amafaranga nubwo ibintu bihenze uduke tubashije kuboneka abaturage tukabasha kubafasha. Urabona nkatwe dukora muri domaine ya education, donc bohereje amafaranga yo dufasha tukagura amacake y'abana, nubwo ahenze ariko tuyashakisha akaboneka mu mava nyine agoye kuyabona, n'abaturage bakabasha kubona izo kurya, umunyu, amasabune, nabikubwiye birahenze. Hari n'abadafite n'ubushobozi bwo kubigura. Ce n'est pas n'importe qui ushobora kubona 30 000 yo kugura kilo cy'isukari. Ce n'est pas n'importe qui ushobora kubona isabune igura 25 000. Ce n'est pas n'importe qui ushobora kubona 1 kilo d'isel ubu nyirigeze muri 40 000. No kuvuga ngo bohereje amafaranga abo batabasha kubibona barashobora kubibona bikabafasha pour enta peut-être iminsi kazatugeza kuri solution. Iyo solution ikadufasha kugira ngo tubone ingene duke muri bibazo. Diaspora bagomba kumobiliza l'effort kakujya bari basanzwe babikora indege igihari bakazoherereza abaturage, baba ari abaturage bahano mu Mikenge, baba ari abaturage bari mu Minembwe. Nta yindi assistance humanitaire dusigaranye abanyamurenge n'abanyamurenge bonyine, kuko nta wundi ufite susi yacu uko uyu munyamurenge. Ngatekereza ko ubutumwa naho abanyamurenge bari disperse nta kundi no kumobiliza l'effort bikurikiranye n'amamwaye bagiye bagira, tugafatikanya twese kubasha kugira ngo abanyamurenge baharurwa ku mitwe y'intoki basigaye mu gihugu babasha kubaho byendeje ubundi bikazatugeza ku mutekano. Urakoze cyane. Urakoze cyane Metere, reka turangize tugushimira ku mwanya utanze uganiriza inshuti n'abavandimwe ndetse unavugira abaturage, utanga umuco w'akarere uko gahagaze. N'ubutwari bukomeye kugira umutwaro w'abantu cyangwa se w'abaturage, ngo n'ubutwari bunini tuzagushimira mu gihe uriho n'igihe utazaba uhari. Hanyuma Metere, reka turangize tukwifuriza amahoro ndetse n'umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane.
natwe tubifurije umugisha n'amahoro y'Imana n'ikinyamakuru mukorera kugira ngo mukomeze gutera imbere kuko nivyo bishobora kugira ico bizagufasha abantu muri bino bintu. Urakoze.